Dobar dan, ovdje televizija Derneski Ubleha, imamo break news, znači prekid nove vijesti, upravo se nalazimo u društvu dr. Hohenstrumpfa, nešto se strahovito dešava. Dobar dan, gospodine Hohenstrumpf, imate par sekundi, par minuta vremena da objasnite s kim razgovarate. Dobar dan, evo upravo sam na vezi sa gospodinom Čamilom. Sa gospodinom Čamilom. Jeste, on je u orbiti tamo na onom Hagu, kako se zove? Hamburger, onom tamo sve. U orbiti je dr. Čamil. Jeste, oko zemlje, sam malo Čamile. Ova tamo, kako se zove, znate onaj Hubble što gledamo, da neke su kočele. Da, i šta se dešava? Tu smo poslali čovjeka, kako se zove, evo sad je baš javlja, friške vijesti. Sunce je eksplodiralo, na koliko se razbilo, kažeš, na 5. Je li na vezi dr. Čamil, halo? Evo tu je, sad čekaj, imam intervju Čamile, samo moment, molim te. I kako se zove, evo šta javlja, kako se zove ukratko, sunce je katabum, bam, bum, plus, i sad je poslala jednu veliku, kako se zove, magnetnu, kako se zove, uju, paste, haleluju, i sada mi očekamo svakog momenta ovih dana, što nam svetli tamo, jebom, a ne, to je svetlika, dobre, još nije stiglo. Kako se zove, da će doći do smetnja na vezama, neće raditi, kako se zove, kompjuteri, neće raditi GPS-ovi, neće pacemakeri raditi, neće mikrovalke, ništa neće raditi, a bit će posla jebe. Dobro nego što sam te čuo. Da, i kako se zove, i sada zamoljavamo građanstvo da samo budu cool down, smireni, jer ne znamo šta će se sve desiti, pazite. Dajte, pitajte, molim vas, dr. Čamila gore na Hubble, da li je još nešto se dešava, bitno? Jes tu? Čamile! Eto, prekid viza, već je počelo... Znači, počelo je već da djeluje. Izgleda tamo da je već radio, pičku matru, sad moramo pazite. Čujte, zaključajte se u kuću, u podrume se zavucite, umeđu većeg krumpira, pokrite se, šta da vam kažem. Poneste rane za nekoliko nedelja. Dobro, evo ovo su bile posljednje vijesti, break news, radio stanice i TV postaje Derneski Ubleha. Pratite obavešteni dok još radi. Dobro, hvala lijepo doktore. Čamile, čekaj da ga... Hvala lijepo doktore. Hohenstrumpf i doktoru Čamilu, hvala lijepo. Čamile.